Lep pozdrav, spoštovane dame in cenjeni gospodje, ljubitelice in ljubitelji nogometa. Dobrodošli na Sport klubu, kjer nadaljujemo s prvo ligo Telemach. Videli ste že, kako se je končala tekma v Murski Soboti. Pa potem Vukasovič podaja zdaj proti Kukovcu. Kukovec v sredini je Kučabi. Tole je bilo nevarno, ampak Kolun prazno. Mohamed Begovič tako je do Fatapa v ogenj pošilja Blanka. Alex Blanko ima priložnost za Olimpijo. Alex Blanko in obramba Veliča. Na drugi strani Pedro Lukas do žoge, Diogo Pinto, Floruc. In Radomljani so se obranili. Kakšno priložnost je imel zdaj Alex Blanko za svoj prvenec v dresu Olimpije. Tančneje podati proti Knjatiču, zato so zmaje razčistili. Zdaj Mamić. Mamić, lepa podaja Mamića, priložnost za Kukovca, mimo gola. Kakšna priložnost zdaj za Radomljane, za Nina Kukovca. Zdaj priložnost za Radomljane in slab sprejem Geislerja, ki je potem sicer padel brez 11 metrovke, samo kot za Radomljane. Pa še ena priložnost in mimo gola gre tole. Znova kot rešil je, kot kaže Žor Silva, Pogačar se drži za glavo. Agba, Dofa. Predložek Dofa, Floruc in gol! Raul Floric, Olimpija vodi z 1-0. Le kakšno minuto potem, ko je Vidovšek s fantastično obrambo preprečil vodstvo Mlinarjev, je sledila kazen za neizkoriščeno na drugi strani. Z glavo pa popolno Raul Floruc, njegov drugi gol v sezoni, dodal je tudi 2 asistenci, vse skupaj vidite tudi na malih ekranih. Dobrovoljc, Mjatić, oziroma Vukasovič in Geisler. Znova njegov Vukasovič. Lepa podaja proti Pogačarju. Pogačar strelja mimo vrat. Pogačar zgrešil. Tole je nova priložnost in Pedro Lukas s sjajnimi škaricami, še bolje pa Emil Velič v domačih vratih. In ko morajo napadati seveda ob zaostanku, ki pa se lahko zdaj podvoji, prekršku Mamića nad Agbo, ima Olimpija, Reda Bultam zdaj za Olimpijo na voljo najstrožjo kazen. Bultam zanesljivo in Olimpija od 76. minute vodi z 2-0. Še v častnem posledku Veliču eno žoga v drugo smer. Zelo zanesljivo je Bultam prvi izvedel 11 metrovko. Darjan Slavic je v moji družbi, ko sva se pogovarjala pred tekmo, ste dejali, da vam nekako manjka, da še bolje zaključujete priložnosti, da boste videli, kako bo s tem danes, ampak danes se nekako spet vračava na to. Ustvarili ste si dovolj, da bi odnesli celo boljši rezultat verjetno. Ja, strinjam se. Bili smo konkurenčni, ustvarili smo si priložnosti, mislim, da smo imeli 3. Pri nič in če ne daš proti Olimpiji ti s 3, potem seveda si kaznovan. Je nič, zdaj normalno, da bomo glave gor in delali naprej. Treba je vztrajati, treba je biti pogumen.
in se ne predati. Ker danes so res bili trenutki, ko ste tudi proti Olimpiji, za katero govorimo, da je trenutno morda celo najboljša ekipa v prvenstvu, dokazali, da lahko, da zmorete, tudi ko ste nekako upravili menjave, kar nekaj mladih, zanimivih nogometašev, tudi širino kadra, zdaj nekako zdi se imate, da res tekmujete v tej prvi ligi. Ja, to smo dosegli, res pravim. V zadnjih 14 dnevih se je to res sem imel sladke brige, po domače povedano, s katerim igralcem začeti. Želja je, moramo vztrajati pri tem, da to ostane in ja, težko bo, to smo se zavedali že pred prvenstvom, ampak kot sem rekel, mi bomo, dokler bomo imeli te situacije, se pravi, ko bodo fantje imeli željo in napredovali, kot so do zdaj, smo lahko vseeno brez skrbi. Najlepša hvala in srečno. Hvala. Ja, v moji družbi po tekmi trener Olimpije Viktor Sanchez, 3 points in the back, job done. Is this your, let's say, first impression after this game? What's your view, what we saw today? Well, happy for the result, also happy for the performance. It haven't been today our best game, but we faced a very tough game. They did very good job, especially in the first half. Very well organized team in defense. We create good chances to take the lead, but again we weren't able to score the first. In this kind of game, it happened always the same. Then it's an open game. Any transition, any set piece, you can concede and you are in the risk. But finally, we were able to score the first and to deal with the game. So happy and continue there in the table. They say that big teams win also when they don't play their best football. Is this maybe a sign that Olympia is becoming a big team, or is this another opportunity to learn how to be even better? We know that Olympia is big team always. Then we go to analyze the game. Now, after the game, we can say, as I said before, that it hasn't been our best game, but we have done very good things during moments, and we have made some mistakes also when the pitch is more fast, like today for the rain, when the opponent make a good job, you find more difficulties. But I know that we can make a little bit better, and this is normal. We correct the mistakes from one game to the other always. We like this to happen also. It's like an awareness for us that don't get relaxed at any moment. We have to continue focus and giving our best in our game. Thank you very much and good luck. Ja, v moji družbi Andrej Pogačar, na koncu rezultat, ki si ga niste želeli, ampak bo pa danes kar nekaj stvari, za katerimi boste lahko žalovali. Bili so trenutki, ko ste bili blizu vodstva? Ja, res je. Imeli smo še posebej drug polčas, smo zelo dobro začeli, imeli smo uno šanso iz kota, pa pol fenomenalna obramba vratarja Olimpije. Pol so dali pa par minut za ten gol in to mislim, da nas je malo presekal, pa še rdeč karton in ja, na koncu bi rekel zaslužena zmaga Olimpije. Kaj je tisto dobro, kar morate zdaj nekako vzeti naprej? Jaz bi rekel začetek drugega polčasa, tam do rdečega kartona smo res dobro razgledali, napadali na nogomet, igrali, bili nevarni za gol, tako da bili kompaktni v zadnji, tako da mislim, da je to dobra popotnica. Najlepša hvala in srečno. Ja, Raul Florč je bil tisti, ki je danes dosegel prvi gol Olimpije. Čestitke za zmago, na koncu zaslužena, tudi recimo suverena, 2-0 rezultat, ki nekako pomeni, da nadaljujete tam, kjer ste bili tudi prej. Nova zmaga, Olimpija je spet na vrhu. Pa prvo hvala puno na čestitke. Je, da, to nam je cilj za ove sezone, sve pobjeđivati šta možemo, znači svaku utakmicu idemo na pobjedu. Drago mi je što smo poslije ove pauze opet tak nastavili sa pobjedom. Za igrat, mislim da kontroliramo utakmicu, svaku utakmicu koju igramo. I evo danas je trajalo malo, prvo poluvreme je bilo 0:0, ali onda smo uspjeli zabiti i evo, na kraju 2:0. Je bilo ključno to, da je Vidovšek obranil tisto njihovo fantastično priložnost, potem pa ste takoj zadeli. To je bil nekako verjetno trenutek, ki je prelomil tekmo. Pa sigurno, mislim, vide tu da on nama pomogne, da mi njemu pomognemo.
Slažem se, branio je tu akciju fenomenalno i evo, mi na kraju zabili i prema kraju još jedan penal, 2:0, 3 boda. Najlepša hvala in srečno nadaljevanje sezone.